Dobrodošli ljudi u prvu epizodu, znači Minecraft Skyblocka. Skyblock je kao ovak malo ostrvo, znači kao preživljavanje na ovom ostrovu. I tamo je drugo ostrovo sa čestom, ali ne vidim čest tamo. I eto, moram znači ovdje uzeti drva i poslije produžiti ovo. I piše u pravilima da moramo staviti na normalno i da vidimo što ćemo dobiti u čestu. Led i kanta s lavom. Znači moramo napraviti prvo mašinu za pravljenje kamena. Gdje ćemo to napraviti? Ovdje. Ajmo ovdje, ovak. Znači 4 bloka, 1, 2, 3. Tu može ovo. Znači tu će ledić, tu voda i tu ide lava. Ajde. Tako, super. Sada treba nam zemlja. Ćemo poslije ovako, to ćemo staviti ovdje da ne može pasti drveće, jeli? Tako, mislim sa ovog. Ne, to ćemo staviti ovdje. Idemo uzeti drve, malo drva. Dobro. Ne, to ćemo staviti ovdje gore. Ovo ćemo ovdje napraviti, tako. Tu ćemo uzeti drva. Ajmo 3, 4. Ima 6 drva. Mali bug. Dobro, sad bi trebali mi dobiti, znači, ili neko drvo. Evo ga. Tu će past, moramo ga uhvatiti. Op, super. Evo, to ćemo tu postaviti, tako da nam izraste novo drvo. Samo neku jabuku uzeti, da probamo neku jabuku uzeti. Tu ništa. Evo da imamo neko drveće. Dobili smo drugo. Dobro, ajmo tu. Evo da imamo šta tu ima. Tu nema ništa više, mislim. Možda jabuka ima koja, ali ne vjerujem. Eto ga. Kad budete igrali ovu mapu morate paziti da ne padnete. Sad moram raditi od ovoga drva. Ovo ćemo staviti ovdje. I mogli bi ovo, znači ne, čekaj. Ovo tu ćemo staviti, ovo tu ćemo staviti da raste. Sada moramo tu napraviti kupicu i napraviti kameni kramp. Tu mi ovako stavili da ne padnemo dolje. Moramo napraviti crafting table, što je najbitnije. To ćemo za početak staviti ovdje. Onda ćemo staviti na štapiće, ćemo napraviti i kramp. I ajmo sad malo uzeti kamena. Ajmo uzet ćemo 3 komada. Tako. Onda idemo ovo. Kamen. Dobro, ovo ćemo staviti ovdje ako slučajno padimo. Ajmo sad malo bržino, ajmo 20 komada. Ćemo uzeti. Da možemo proširiti. Kako bi se reklo. Od ljudi oprostite, neko me zove. Oprostite. Zove me friend. Onaj Zvonimir. Onaj s kim sam igrao Hunger Games. S kim je on igrao Hunger Games. Ja sam igrao s njima, ali ja nisam snimao. Ne znam zašto, eto tako. Mislio sam da ćemo izgubiti. Da ne budemo bili prvi, eto, on je bio prvi, pa eto. Sad me zove, da hoće igrati. Evo da, 10 komada. Ajmo, znači, ovdje staviti kamen. Tako. Tu ovako. Ajmo onda proširiti malo ovo.
Dobro, ajmo proširiti ovdje. Moramo se svakako paziti da ne pademo. Ajmo još tu proširiti, ovako tu. Ovdje. Pazimo da ne padnemo u lavu. Trebamo još, ajmo 10 kamena uzeti. Znači idemo 3 kamena, 4 kamena, 5, ajmo tu, 6 kamena. Dobro, ovdje ima mjesta. Idemo, još 3 komada. Shit. Shit, pogriješio sam, nema veze, mala greškica. Skoro padnem u lavu. Evo ga, 10 komada. Idemo sad znači ovdje napraviti ovo. Idemo još malo kamena uzeti da možemo ovo proširiti. Dobro, ajmo. Kamen. Moram proširiti ostrvo. Idemo sad napraviti, evo to ću sad uzeti crafting table, to ću ovak rađe. Moram paziti da ne padnem. Ajmo uzeti ovo, dobro. I kovčeg. Ćemo napraviti jednu malu kućicu od kamena, kao gdje bomo se sakrivali to. Evo ga, ajmo 20 komada. Tu je kamen dolje. Moramo malo proširiti da ne bi pali. To nam je jako bitno. Da ne padnemo. Idemo tu, nema. Idemo tu. Ajmo još 8 komada. Ajmo brže. Još 5 komada. Još 2, ajmo još 1. Evo ga. Kako ću sad ja to napraviti? Hoćemo staviti jednu ovdje ovak. I napravit ćemo ovak tu malu jednu kućicu. Skroz malu. Čekaj. Onda ovo još moramo proširiti jedan blok. Dobro. Evo ajmo do tud. Da možemo još jedan blok. Na primjer do tud. Ovo ću maknuti, stavit ću ovdje. Ovo ću maknuti, stavit ću ovdje. Idemo još ovdje, znači ovako tu. Onda budemo još kamena uzeti. Samo malo ljudi, znači ja bi mogao, čak sam si planirao na primjer, neću si ništa planirati. Vaša ideja, napravit ćemo si mi malu kućicu. Znači samo malo, to će ići ovdje i to će ići ovdje. Tu ćemo staviti ove stvari, kaj su nam totalno nebitne. Ajmo. Tu kamen ajmo još malo uzeti. Jedno 10-ak ajmo uzeti. Ajmo čak više možda. Treba nam sad da napravimo tu malu kućicu. I da završimo s epizodom. Ajmo tu kamen. Evo, ajmo. Brže malo. Ajmo 20-ak jednog komada. 18, 19, 20. Ajde 20, tako.
pada noć. To nema veze, pada noć ili ne. Moram ovdje vrata napraviti. Ovak, dobro, za sad nam to nije bitno. Tu, evo je zaslo drvo. Super, ljudi. Drvo je zaslo već. Tu ovo. Evo, koliko nam još je? 1, 2, 4. I još za vrata to je 6. Ne, tu bi napravili ovak, tu vrata. Da, zakaj, tu, tako. Tu ćemo ovak sakrit. Da nam tu bude. Tu kao, tu ćemo ovak tu staviti. Za dlaku. Ima tu zemlju, dobro. Možemo staviti ovdje. Treba nam još jedno 10 komada, a uzet ćemo malo viška. Pošto nam neće sad toliko trebat. Pošto će se sad spavnat čudovišta negdje. A mi moramo mač napraviti. Joj, moramo mač. Da, treba nam mač, zato ako nam se pojavi koji zombi, onda smo nadrljali. Dobro, tu ćemo staviti ove nebitne stvari. Da, ako slučajno padnemo, da sad ne izgubimo toliko puno stvari koje su nam jako potrebne. Koliko još komada mi treba? Hajde jedno još 10-ak. Ajmo još 5. Još 2. Tako. Gdje ćemo sad? Tu. Znači moramo ovdje. Tu, tako. Tu. Znači još 3 komada. Hoće li mi kramp izdržat? Hoće, naravno. Hoće. Hvala. Trebaju mi sad... shit. Vrata. Evo ga, vrata mi treba. Jedna vrata. Da mi ne ulaze zombi. 3 vrata. Šupač. Da nema neki zombi tu. Nema. Pa ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Eto, hvala na gledanju. Evo, u sljedećoj epizodi ja mislim da bomo napravili neku farmu ili drve, čak dobijemo više ovih, kako se kaže, da, drveća malih. I možda, ili ako to ne budemo dobili, ići ćemo na ono ostrvo, vidjeti šta ima. Eto ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Samo malo, jer kako ćemo to, ćemo to rađe na primjer ovak napraviti. Gledajte, pa će vam se sviđati tako. Ne znam kako će biti bolje. Dobro, rupa. Tu sam si ovak tu mislio. I tu, ovak tu kao 2 česta i ovdje ide pešnica, ćemo to poslije. To ćemo u sljedećoj epizodi. Ljudi, hvala vam na gledanju. Ujutro ide drugi dio. Računajte oko 11 ili 12. I ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećoj. Ćao!